Bishop wa Kabale Diocese Right Reverend Callixte Rubaramira yagira ngo itware rya Kabale ryineza parishana n'eshatu konkanya kibare nemwe ahazdafireyo pamisa amataka g'ekereziya ngo bwirobu nebyo bugiga cyanga ngo waba oyesegere ngo itaka n'eryensikerano otine cyapa noba horyo yombekira hamushenyi mutere speed hatiya ibyo muhendo bishire mu itaka. So imwe paka ngo twiritaga ngo this is customer ownership. Customer ownership is not ownership at all. It's nothing. Yayongera yashaba abebembeze b'ekereziya kushomesa abantu abyentasiya no kugira omwani embuzi entama wakame ahabwe nyama n'orwezo kureberera amakagabo kulisa wakame kulise nkoko kulise mpuno kulise entama abantu noshamuti bali kubifaho entama kunajigama mukacece entama ine enyamano riji kandi entama ine maniwa ukwegesa kwe Callixte Rubaramira yahiga abakristo kwetantara ebikorwa ebiri kubatanisa na mukama ruhanga wabo ebirimo ngo kwemanya kandi no kusherura mukama bari gukora ebikorwa ebiri kubabandira umutima uri kwera kutura na mukama ahabwo kuba anaturamo nibetenga kutura nawe tari turikwezunsa ngo ruhanga tari kunyeguya ruhanga nankunda kanda kampeni muhendo konka ninyitaga ruhanga tiwari kunyitaga umagara ganje. Chairman wa Parish Kazo Omusia Ambrose Tusime yatangariza Bishop ebyentunguka y'ekereziya ya Nyakibare ebirimo okubyara emiti omwani amajugo kupangisa okutunga ente n'embuzi orutoke ebindi bingi kandi yagaruka yayoreka ekereziya ngu wayihireyo okutungura ebyentasa mu maka g'abantu ekiri kushomesa abantu kandi akataho nebyo kureberaho ekereziya no kutunguka ente embuzi no kuhinga omwani n'ebyenyanja tukaencouraging ngo amahika gona ga surveying amataka gabo kandi amahika gona mingi gachikoze sigize make kwenda mwitaka gitu yahika zicua and safe amashaka sigire yenda kutangariza munago gamaze process zo kwapurayinga kwiza za file n'ibindi byona. Reverend Father Conrad Atwire bwana mukuru wa Nyakibare Catholic Parish ayoreko kwesima ngo abakristo beyongire kongera amani umukwikiriza kandi hati borekerero kutungura ebyentasiya barakundisa abantu okuhinga omwani no kutandikaho cooperatives yo kwatanisa no kugira akatare karungi ninyonjera kubijusa nimanyango mushana guriyo nigusha ungano go mushana guri kusha tugeze unanye ndiyo ninjeza kushikera omwani nyamuno mwani gutwinjiro makagitu no mahika gitu gutafa nguno mushana kandi turabasa kugira ikindi kitwakora ikindagambaho bunde cyamana nawatagambaho kicaje mu pipeline. Abashomesa b'ekereziya abashomesa abaronde basima Bishop okutungisa beji babo bari kugira ngo babashomise kurungi kuhindura abakristo bakora emirimo y'ekereziya nko kwemerera no kushomesa eshara abantu kutubashomise bakurwamo ikintu cyo mugasha ku idini atero ne yongera twabyo n'ibintu bashomesa bibiri bigatisi mutishomise yo nabagikwata kandi barigende bikorwa bashomere amwe n'ankane amasakaramente bagashoma kandi bazamenyesiga ngo n'abakristo banye mwenu twegese zo umugigi yo gutugumazireho umwaka gwena ntwegesa abana kandi kuruga umahika 28 ubwo hata n'abakristo bakuru abo kube dine yito batendekire netengwa nguna n'abazire babo babahwere ukurebeka ngo egikereziya yagumaho abana ubwo hato batunga ko formation baba abakristo bakuru abaronde abatunga konfirmation abarumore na Imbabazi na Morris Mbabazi bayoreka ukushemererwa ngo bahinduka abakristo barungi abarukora emirimo y'ekereziya no kwebembere bibina byo butumwa no kwemerera abana abaruko batezebwa ngo kutazungisa karamento rya konfirmation na rutwera omukore emirimo y'ekereziya no kwemerera abana icyo twera kwirahi tutabatunga konfirmation erizo okutunga konfirmation no kutuyamba okwirahiye na ruhanga tukamuhereza
turujoyininge binagekerezi orutayayo rwo kutungisa abarundi sekaramentu ya konfirmasiyo mu kereziya denare ya Nyakibare nerwimza myencyakarebero mu kabwo mwezi gwa mushaje umwaka gwa 2026 Ranger Parish umugomborora ya Bwangari mu district ya Rukunjiri gasha kwa Smart Rumat Mugabe uburu Rukunjiri.